Remakeup ta achui khamata ye bawbing. Etsum na khang hot emergency dadal shutdown ajing thor aina dang haira kaphungbam li economic blockade habok haira. Achugu mushirok kala Miss Shirley Liwi khayui saman luba achara shungda mamila laidalai. Lake Yangator, Aju the Tangkhul Expressway Pau, Chairin Ronra in a Pamidalay, Pau being Mesa Aina Nganangarumsa. Ajugumu state level, Shrui Lili Nitre Gupsangda, Kachankani Langura, Lagashirok 2022, Kuyu Saman Arilama Miranda, Tangkhul La Manipur Wivang, Maimakaka Chanpao Ngayaunap Zatalay. Itum the Paning Ungbai, state level Shrui Lili Nitre, May Karam Gachang, Mayonda Panichi, Tarik Makada Jishadli Kupsangtang, Shirok Ngahan Juwe, final day, the prophets na Kuyu Sampanga, Kuyu Saman Luba Laktara Miran Gajina, Kajima Miranga. Prophets he Mizoram Aizol Wipen Akana, Maram he Ukrol Times na Ngatingda, Tegukui, Ngahanje Gubgahai Aina, Shirok 2022 organized Kasabing Jina, the prophets le Luba Samanje, Hapta Akawi Alungle, Sangmi Haurada, Hanghai Rasai. Kashirok 2022 Gupsangda, Kachankani Lang Hailala, Samanje Mami Ranga. Ukrol Times na Penjili Kharjan Gasa Sampangda, Penji Mring Palak la Khalai Tekuya, Atumna Mohanrar Lumera, lawyer Hohaura da Lay the Lake Jihe Hanga, Penjina Manipur Tourism Department we contact Malay Tuda, Manghanwa by tour, Ka Shirok organizer we Alan Robertson liver contact Lay Raya, Atumna Robertson li Maram Chuwang Kang Hantaran, organizer Pingjila, Kisani Kala Matay Robertson Nang Hangaya Jaya. Shirok Ngahanje Yuida, Lubaja Kasampangra, Ringpalak Aina Lesaya, Kahapta Akamang Zangra Gajeje, Kachang Akawitili, Manipur Sorgar we Pesana Jihauda, Kasang Mazang Hora Legaji, organizer Nahangda, Kachang Aka Honsan Lala, Masang Mila, Kachanga Katuma, Kakahai, Maring Palak Manada, Benjina Pongshoka. Kala Benjina Kahang, Atumang Maningla, Arahi Mizoram we Mipingla, Maring Patura, Pau he Mizoram liver, Ngayau Kahaina the Hanga. Ukrol Times li Penjina Kahang, contest Juwang Atum Saklak Aina Tamda, Guwahati audition round li Vakazangwi, Kashagaza, hotel, flights Katalila, Penjuwi Luba, Takahaina da Hanga. Luba Jia Kaji, Malayaka Ngahanje Kim Kok Misakala Gajila, Hangsanga. Maram Huwang, Ukrol Times na Shirok 2022 event manager, Ramgajan Gazingmay Lila, Kharjan Gasa Sampanga, Ramgajan Gazingmay na Kahang, State Tourism Department, Shirok overall expenditure price money Wivang Zangda, installment Kani Aina payment release Sahira. Kashokar na Kamiji, Tutor Kawai Mangajang Tuwada, Hanga. Kashokar na Luba, Saigora release Masaranga Gajihangda, Pesa pay Magasa Wivang Aina, Gazing Mazangda, organizers Pingle, vendors Pingwe Aina, Kamachitla Rada Laida Hanga. State Sorkarna, second installment le, Lubakia Kamikala da Kanghantaran, event manager Ramgajan Gazing Maina, Manghanga Tua. Shirok 2022 we, first runner up, Symphonic Illusion Dilla, Luba Lak Pangamiran, Mamiranga da Hanga. Manipur State Sorkarna, autocratic Nimpun Aina Zada, ADC Pil Maram Hili Ki solution ka Mukhira Ranga Gajihangda, total shutdown Ajingator Pung Panga Aina Tanghaira. Ka total shutdown Witili, hill area psychorally, economic blockades Habukhaura da Hanga. Atsum na Kahang, Atumna Boda Kalaigaja, HSC na recommend Kasa, ADC Bill 2021 je, Tepal Kasa, Kala Atsum Katana Bingli Juho Kamiji, Masamirang Laka Aina Dangda, economic blockade je Savara. Kala economic blockade Kasali, Kalashad Kakai Katek, Mushok Nasa Kangai, Shoklala, G Hill Areas Committee members Aina, state government na Pungrada, Atsum na Kapishoka. Blockade Kasahili, Yaruinala, Maram Paptamida, Kokotom Nilakloda, Union Jinapoya. Atsum na Kangavao Jili, Tangkhul Katam now Saklong Nala Kakatom Pongsho Kaira. Indefinite emergency shutdown he, Ajingator Ainang Sam Haira, Ka agitation Jitheda, indefinite economic blockade Ainang Soda, Shokar office Bingli, Valaga protest Savara Gajihanga. Yaro Nagatomi Kahai Wivang, Ningashi Pongshokda, Arula Itumi Mushun Wivang, Ngarada Kalai Hili, Yaru Kakatomji, Kamiluda, Tangkhul Katam now Saklong Nala Hangjapuna. HIV lambi mari khaktada miyo yamadagi amada sindui HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui
mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layeng de ikap matamda HIV test to de ikap labadi HIV sandoi ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯀꯣꯟꯗꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ HIV ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ sexual transmitted infection STI ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipum khudimagta sokhali ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯏꯗꯦ masina mi amadagi amada mathang sandokpa ngami ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤ ꯀꯣꯟꯗꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 ꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ English Hindi natraga Manipuri da wari saba yagani. ꯅꯥꯀꯣ AIDS ꯑꯦꯞꯁꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ HSC na recommend gasa EDC Bill 2021 table sami khwai khangrarli ka katom aina ngasora atsumui kathana bingle state police na tukui ka haile makhamaya phongshok da tarakhana pradesh sajathe haira ayala tribal katam nawbing college kala university we aina khoga sada adim jadi shiksha ashram chingmairong imphal west le pradesh wasaji haira all tribal student union manipur we president jangda phungwa bingle tuknar da ka haije kathagoi lungli juhomi khwai bodalai atsumoi kathana bingje ithumi mingning na gaje hangda athumli khaliya thada kasaje mangi mana da tribal katam nawlong bingjina phungshoka Manipur University Tribal Students Union All College Tribal Student Union Imphal Kala Joint Tribal Student Union Hibing Hina Thanda Gatam Naudra Khana Pradesh Jili Shuru Khuya Tribal Gatam Naulong Guthumjina press release Migshok Likhang Atsum Gathana Bingjiva Itumna Samphang Ran High Hill Tribes Bingwe Dimanje Mikana Gaji Hangda Athumli Tukui Ghai Mangi Mana Gaji Phongshoka Itumli state khaladana sangna yangkhai haira gaje hangda state sokar muthukran haira mingning bing aina changa je khuika loda kadam nawlong bingjina hangsanga atsum gathana bingjile police custody lim mahairan mana athumli khaya kashi aina saranna da pradesh ka sa bingjina hangsanga Pausang phang athishura atsumoi kathana bing paudin thanglu feng Andrea Sinrungwang Khaminlan Dongkel Mrankhai Awangshi kala John H Polamde athumli tuknar haida khalaina Imphal West we Chief Judicial Magistrate na athumli miti thangwewang chia akhama aina tangda police custody le remand sami ghaina Atsum Ansam KSO GHQ na maram hiwewang Hill Areas Committee le kapiwa haira Tribal now being wang Paning Mida Achu Manipur Legislative Assembly session hele Kanganing Kamilak Lugaje All Tribal Student Union Manipur the All Naga Student Association Manipur Kuki Students Organization GHQ Federating Units Pingna Kangauna da Saklak Aina Hangwa Haira Manipur Hill Areas District Council 6th and 7th Amendment Bill 2022 Jila Assembly Floor le reject Kasami Lugaje la hanga Long Bingjina HSC Linga Gauda Kahang Manipur Hill Areas District Council 6th and 7th Amendment Bill 2022 je Tarakhana Mamayangaila Khalai Bill na Kala Bill G HSC with power Kala function de Sagazil Laya Gaji Hanga Kala Hangda Khalai Manipur Hill Areas District Council 6th and 7th Amendment Bill 2022 je Zadna Hai Aka Itumli Constitution na Mushun Mi Haida Khalai Article 371 Clause C Aremang Sang Sakhaira da Tribal Long Raping Jina HSC le Saklak Aina Kasatwa Haira Tribal now being wang Pamigab Kikuji Kura Havaida HSC na recommend Gasa EDC Bill 2021 wang Marlak Aina Ngarara Hailaga Chitable Masamile Hitada Manipur Hill Areas District Council 6th and 7th Amendment Bill 2022 Bale Ningsang Twiga Hai He State with Tribal Community Li Ningsazing Sakhaira Gaji Hangda He Hangsang Gabai Ot Maning Manada Atsum Ansam KSO GHQ na Hill Areas Committee Li Hanghaira Chui Dungli, Tribal Gathana Bingli, Gazibing Hodrak Laga, Manipur Police na Tukui Haji, Kamagazili, Nurgashan Ainang Rajaida, Long Bingjina, Maringapa Pongshoka. Kala Jithada, State Sokarna, Makangudun Otsakasaji, Tribal MLS Bingna, Assembly li, Condemn Sanga Yi Gala, Atsum Gathana Bingjili, Ki Condition Ga, Mabarla Johomi Kawai, Tribal MLS Bingna, Ponga Yida, Atsum, Ansam, KSO, GHQ na, HSC li, Kapi Kawaji li Hangsanga.
HSC na recommend kasa ADC Bill 2021 jili nganing sing ka hai jithei lu shit lu kala bill je aju with 12 Manipur Legislative Assembly session le tebor sang suklu da atsum ansam KSO THQ na HSC le saklak aina polu shit haira Poda Kalaji Masamiaka, Education Savaki Gaji Mangmaningla, Zakshi Kamai Aina, Sahaura, the Tribal Katam now long Bingjina, Hangmatin Haira. Imphal Wesley, CRBC 1973 Session 144 Banda, Yarikung Kava Restrict Sami Haira. Aya Imphal West District we. District Magistrate na Mikushok Jizik Hameli Kahang, Abam Jili Rot Kamarat, Chopai Haugada, Jingri Gahai, Shaker Kuat, Malay Kawai, Imphal Wesley, CRBC Session 144 he, Kajankani Wivang Banbara. Adam Jitaran, Mi Pangagada, Magazib, Mazadrum by Mara, Kibakana, Mili Sazagabai Ojur, Tingalungui Gala, License Mazangla, now Moi could lie Hikata, Masingzat by Mara that Jizimi Haira. Shuri Lili Nidre Kamayonwe, Akai Akasada, Ngahanunga Highway, Kuyui Saman Makami he, Shurok 2022 we Mang Maningmana, Ajukum Rumi Gahai, Kare Miss, Shuri Lili we Luba, Saman Lamukog Mibing na Mamiranga. Ishipao meaning a ting that take a qui. Shuri Lili we Kare Gutumwe, Luba Saman Mamiranga, Kala Pejan contest we, Miss Beauty with Print, Miss Popularity, Hikta Tidal Gate Kui with Samanla, Mamiranga Gaji Hanga. Hang the Kalaihi, Mibao Yarina Kangazek Hang Maningla, Ngahanjili Kazangla Shiobing Kaikali, Ishibao Mena, Ngahanvada take a queen. Atumli Ngahan Gubailaga, Hapta Kaniwe Alungli, Mihaura Gaji Hang Haisai, Kurjuwi Aina, Musona Kangai Musonada, Aruena Danga, Mamiranga Gaji Hangdale. Atumna Miss Shuri Lili, Mukog Mi Bing Jili, Kayui Saman Mamirangaji Maram Kang Hantaran, Manipur Tourism Department we Aina, Makami Wangna the Hanga. Itumna Paning Ungbai, Shuri Lili Nidre Hili, Miss Kakabang, Mukog Miragaji, Kanishina Ningsangda, Panid, Haupogna Naile, Kajibashina Mukog Mi Lagni Kalagaji, Pabmagata, Angred Aina Legasa, Shokahaina. Rida Miss Spring Gajiming Po Aina Zatkasa, Ngalakang Yan Ranye, Shuri Yorla, Imphal na Kamayamida, the Indigenous Foundation na Sarana Gaji Hilesai. Lakavaka, Kala Longway Kamayazangda, Miss Shuri Lili he Seven Sisters Foundation na Rungmirada, Anishing Bairada, Seven Sisters Foundation na Rungmi Hawa. Paning Ungaka, Juwe Adamji, Directorate of Tourism na invite kasa, tender ngabaida, Seven Sisters Foundation na Luba, Lakani Dangkai Shiga, Mang Aina Red Misanga. Seven Sisters Foundation na Chitaran Kahang Taka, Luba Jungway Dalala, Juwang sponsor Le Hairasai. Tender Atishura, Luba Lakatum Malangmana, Lakavag Miss Shuri Liliwi, Kayui Saman Kare, Miss Shuri Luba Lakatum, Kakani Luba Lakani, Kalak Kakutumale Luba Lak Akada, Jimangli Luba, Lak Turuk, Kakahaina. Jililang Maida, Tidal Gate Kukiwi, Aman la Razang Figi Gajina. Tender Gata Adamle, Mangi Gaji Aide Gaji, Duila Shokhairasai. Gajia, Ngahan Hiri Gasagi Gajili, Lubatio Shunaina Misangda, Otmung Shok Marau Aka, Beji, Mukwisang Ranmana Gajila, Shokaru Polisi Layada, the Indigenous Foundation, Ninga Karik, Pongshok Haigasala, Laya. Sponsor Lehai Sada, Lubachung Mai Talala, Mukok Mishapra Jihailaga, Kayui Saman Tourism na Mamirangada, Kalaihe, Kataho Kalada, Kanghan Kasala Laidale. State level Panidli, Pesa Miran, Makamijiaka, Yarina Hili, Paningabai Akana, State level Paniji Gupsanga Haitili, State Tourism Department, Hangagaji Atishura, Achukum Shuri Lili Nitre Hili, Lubataraka, Tonghui Kahaina. State na Nidreji Kapa Hangjuteda, Karegum with Hada, Mimujunglala returned over investment 31% Kashungajia. Panijili, State na Luba, 4.5 crore investaya, Kala 14.36 crore Ungzangda, State Tourism Department na Hanga, Kaji Chronicles, Newswire, La Sanga Express Lila, Ajahon Gajang, Pongrok Haidalai. State Police we Bangle, Laida Clay at some Gatana Bing Jili, Johomi Kwai, Yangsang Miluda, ex MLA, ex Rachasapa MP, PT Pairing na State Governor La Kennison Le, Ngauva Haira. Kapung District Bingley Economic Blockade, Sangasa Kawai, Karago Wangda, State Police na All Tribal Student Manipurwe, Katana Gaikale, Tukukuiji, Ayandu Azingli Mangayimanada, Governor Le Pairing na Ngahanwaya. Manipur Le Jingri Hai,
lei khwai atsum gathana bingchile juho khwai khayang sang milo gje hangda atsum gathana bing aina manipur sarkar chan nga jek khuika khwai khayang sang milo da governor Kennison le piti pairing na kapiwaya All Manipur Working Journalists Union AMWJU with President Wangkhemcha Samjaile National Investigation Agency NIA na Harasahawada Jili Makhamya AMWJU Editors Killed Manipur EGM Kalap Manipur Hill Journalists Union MHJU na aya ot ngasamlaga protest sachuthe hairam Paumi Bingjuna Manipur Press Club le protest pamjuthe media community li NIA na razang phapha kaje hile mamaya mana kaje phongshoka AMWJU President Shamjaile Shokthang NIA na hokhuilaga agency juwe Imphal office le khayona thada jakshida dritsahawa da hanga Union Home Minister Manipur Chief Minister Press Council of India PCI Kala Indian Journalists Union IJU le maram juwe memorandum la miwa haira Pau Melong Bingjina Kahang, Shamjaile NIA official Akhana, Fon Saralaga, Shokthang Tuesday Agency Jui officially, Ngutopung Tarali Ralu de Kohona, Agency Ju investigation le corporate sada Shamjaina Atam Jada Vai. Ka Ali Kibanaka, Kika Kurjan Masala, Kagadona Akali Hailaga, Mushunchong official Akhana, Rari Kuro Pokawa. Shamjaile NIA mi Bingjina, Ngujing Sakwaila, Salaga, Ngazin Panga Aina Tangda, Rikro Vayada, Padisjina Hanga. NIA will also Gehan Naida, Jilima Kamea Pongchokda, Muramji Concerned Authority na, Yangsang Mikwai, Rakara Adamli, Media Fraternity, NIA, La Investigating Agencies, Kadaina Machipat Kwai, Yangsang Miluda, Baumi Long Bingjina Pohaira. Laluida Achu Kamadaya Baubing. Etsum na khang hot emergency dadal shutdown ajing thor aina dang haira kaphungbamli economic blockade hawak haira ajugu mushrok kala miss shiruli liwe khayui saman loba achara sungda mamela laidalai aju baw hiling jang haira baw ngana da khlaina thum sai korale ring pha kham hai simik song sa serana